ассалому алайкум бинандаҳои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз тими мину дар меҳмонии мо қарор доранд ва умедворам ки мисли ҳамеша як бозии хубу диданиро пешниҳод хоҳанд кард ва пештар аз он ки мо ба муаррифии аъзоини ин тим шурӯъ кунем, ёдрас мешавам ки мо ба қариби мавсими нави интеллект шоуро шурӯъ мекунем. аллакай баъзе тимҳои нав номнавис шуданд. хуб ба муассисаи давлатии телевизиони сафина омаданд. хуб шумо инҷо бо низомномаи бозӣ ва шинос мешавед ва анкетаҳоро мегирем ва номи ҳамаи иштирокчиёнро онҷо меоред. хуб умедворам ки ин ҳафта низ онҳое ки мехоҳанд ба ин клуби зеҳнӣ ҳамроҳ шаванд ва муассисаи давлатии телевизиони сафина меоянд ва дар мавсими нав мо онҳоро дар вақти бозӣ хоҳем дид. дар ҳайати тими мину имрӯз ширкат доранд охунҷон сулаймонов, абдуҷалол сафаров, рустам азизӣ, шералӣ ризоён, нуриддин муминзода ва капитани команда ризо баҳромзод. қоидаҳои бозӣ иваз нашуданд ва қоидаи аз ҳама асосии ин бозӣ ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд ва умедворам ки ин чиро шумо ба инобат мегиред. як дақиқа вақти иловагӣ доред. агар пеш аз муҳлат, пеш аз истифодаи вақт, агар ба савол ҷавоб дода тавонед ҷавоби дуруст пешниҳод кунед, он вақт дақиқаҳои иловагиро албатта ба даст меоред ки бо салоҳдиди худ метавонед онҳоро истифода бибаред. саволҳоро ҳайати эҷодии ин барнома ва муаллифон аз миёни тамошобинони мо омода мекунанд ва пешниҳод месозанд ки ман аз онҳо сипосгузорам. марҳамат, мо ба даври аввал мегузарем. рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. онҳо дар аввали солҳои 50 хеле машҳур шуданд, вале барои як муддати кӯтоҳ. гап дар бораи мушкили синхронизатсияи онҳо мерафт. яъне гап дар бораи мушкили синхронизатсия буд. барои мисол, агар яке аз онҳо мавриди таъмир қарор мегирифт, дигар ҳама гуна таъсир ва эффект гум мешуд. гап дар бораи чӣ меравад? яъне вақте ки яке аз онҳо мавриди таъмир қарор мегирифт, нуқс ворид мешуд ба он ва ҳамон эффекте ки бояд интизоъ ё натиҷае ки акнун дар анҷом бояд ба даст меомад, ҳамон ба даст намеомад. яъне мушкил бозам гуфтем ки дар ҳамон ба истилоҳи дигар синхронизатсия буд. шумо баъд як дақиқа гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат, фикр кунед. ду чизе ки синхронизатсия ҳайдагиришти бояд алоқа дошта бошад. телефон шуданаш мумкин. инҷа дутане якчандта да? пахши мустақим. гуфташид ки машҳур шуданд. як муддати кӯтоҳ дада? машҳур шуданд. аввалин пахши мустақим соли 1938. не даруст аст, не ки дар охири ҳамин чизои панҷум ино бисёр машҳур шуда. ин чизе ки ҷуфт бояд кор кунад. телевизион шуданаш. пахши мустақим аз инҷа пахши мустақим ҳозир машҳур ку. солҳои 50 муддати кӯтоҳ машҳур шуда ки тамом баъд дар охири солҳои панҷум агар футбол дар аввали соли як кори дигар буд. радиоҳо мебурдам барои хотире ки масалан вақте ки чиза тамошо мекардам дар ҳама қатиқашон радио мебурданд ки боз шуораи ҳам гӯш кунед. хоб майнаш ремон кунад чӣ бе ду чиз нишам ҳаст. Чиш наш мегӯем?
як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, ба ин савол худам кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам. Хуб. ба фикри дастаи мо ин 2 соате ҳаст ки шоҳмотбозон ҳамроҳи бозӣ истифода мебаранд. то механикӣ буда. бале, соатҳои механикӣ то як замони муайян шоҳмот вақти муайян надошт ва бозингарон ҳолатҳое буд ки чандин шабонарӯз барои ҳамон гаштан фикр мекарданд. Баъд ҳамон комиссияи махсуси мусобиқаҳо ба хулоса омад ки бояд вақт ҷорӣ карда шавад ва барои ҳамон муайян кардани он ки чӣ қадар вақт сарф кардааст, соатҳои ба ҳам пайваст кор карда баромада шуданд ва онҳо бо ҳам ҳамон қавле ки синхронизатсия буданд. Агар яктои он аз кор мебаромад, албатта нишондоди соати дигар маънӣ надошт. хуб, лекин инҷо гап дар бораи таъмири яке онҳо меравад. Ман барои шумо кӯмак мекунам Ризо, агар ҷавоби дуруста баъди он ё агар хоҳед баъди он метавонед ҷавобтон айваз кунед, барои ки оли мо қабул накардем. яъне агар яке аз онҳо таъмир мекардан нисбат ба дигараш кӯтоҳтар мешуд ва масалан ҳамин ҳолат боиси он мешуд ки аксаран ҳамон мушкил дар синхронизатсия ё ҳамоҳангӣ пайдо шавад. ва оле албатта намунаи онҳо ҳозир ҳаст, вале дар формати дигар, дар шакли дигар комилан фарқкунанда аст ва фикр мекунам ки замонавӣ ё варианти замонавии он нисбатан беҳтар аст. ва ин гуна мушкилиҳо ки дар синхронизатсия масалан аввали солҳои 50 буд дар ҳамин соҳа ҳоло нест ин чиз. барои ки оли дастовардҳои илм ва техника воқеан ҳам ин корро хеле осон кардааст. хуб, аз нозирин агар шумо ҳам кадом як ҷавоб доред метавонед пешниҳод кунед. Марамат, Ризо. муҳтарам ровӣ, мо ҷавобамонро иваз мекунем. ба хулосае омадем ки ин сухан дар бораи лентаҳо меравад. Лентаи чӣ? лентаи телевизион ҳам навор ҳам садо дар замони гузашта дар алоҳидагӣ сабт мешуданд. Бале, ва дар кинотеатрҳо онҳоро параллел мегузоштанд. яъне ҳамон стерео филмҳо. Бале. ва агар якеша таъмир мекарданд дигар кӯтоҳтар мешуд ва ҳамон синхронизатсия гум мешуд. дуруст. хуб, ҷавоби шумо акнун дуруст шуд. саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Он гурӯҳи иҷтимоӣ дар ҷопон масалан дар асри 20 пайдо шудааст. ҷавононе ки ба ин гурӯҳи иҷтимоӣ ворид мешуданд, онҳо дар чанд самт мушкил доштанд, аз он ҷумла дар пайдо кардани ҳамсар. ва аз ин рӯ аксаран онҳо аз миёни аъзоёни ҳамин гурӯҳи иҷтимоӣ ки дар як гурӯҳ буданд оиладор мешуданд. қаҳрамони романи Светлана Алексеевич воқеан ба ҳамин гурӯҳ ворид мешавад. шумо гӯед ки қаҳрамони ин роман дар куҷо таваллуд шудааст? савол фаҳмо аст? савол камтар нофаҳмост. агар имкон бошад такрор ман такрор мекунам. ин гурӯҳи иҷтимоӣ дар ҷопон пайдо шудааст. як ҳамин гуна гурӯҳи иҷтимоӣ дар асри 20 ҷавонон, ҷавондухтарон, ҷавонписарон ба ин гурӯҳ шомил мешуданд ва аксарияти онҳо ё ҳамаи онҳо баъзе мушкилот доранд. яке аз мушкилоте ки онҳо доранд ва ҳамеша дар рӯбарӯи зиндагишон буд, ин ёфтани ҳамсар буд ва ба ҳамин хотир ин гурӯҳи иҷтимоӣ ташкил шуда буд ва онҳо аксаран ҳамсарони худро аз миёни аъзоёни дигари ҳамин гурӯҳи иҷтимоӣ интихоб мекарданд. қаҳрамони романи Светлана Алексеевич воқеан ба ҳамин гурӯҳ шомил мешавад, ба ҳамин гурӯҳи иҷтимоие ки гуфтем.
ва шумо фақат гӯед ки қаҳрамони ин роман ин асар дар куҷо таваллуд шудааст. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. جایزه نوبل از درباره شوروی و چی نشدیم از این بیرون ننوشتن دیوان کجای شوروی نوشتن این گروه ها با فکرم در ژاپن که توجه ایمو گوتو هستن که خیلی کشون با چیز نمیکنن این یک وریانت است یک وریانت دیگه سخن این سری اینکه کجا به تولد شده که قهرمان باید شوروی خب باشه شوروی باشه دیگه کجا تولد میشه اگه بیلاروس یا اون چیز دیگه در این چیز مهم نیست یک چیز دیگر هست که یک گروه دیگر هست اگر ایمو گوتو گیریم یک گروه دیگر هست ایمو بیان دیگر چی میکنن انه با همون چیز رو تقلید کرده مانگا یک برای دیگر که خوری نامشون تعیین کنیم یک گروه دیگر اجتماعی هست در ژاپن جوانانی که کوچه برآمدن چی میکنن فقط در درون خانه شته از خانه کار میکنن او همین یک نام داشت از یادم برآمد است اینا فقط در خانه شون میشنن همون کارا مثلا برای بیرون برآمدن و ملاقات کردن با جامعه برای خودشون محدود کردن اون همین گروه از این برآمد لیکن اینش مهم نیست این در کجا تولد شدگی بچه‌ای در وارد به این مثلا حرامه این یگانه خودی امیر همان بچه بخشیدگی است як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? شما جواب به این سوال رستم عزیز جواب میدهم. марҳамат. به نظر ما همون سوبکولتوری که دو سوبکولتوری است که در ژاپن پیدا شد در همین عصر 20 یکی همین سوبکولتوری که با مانگا و من بگیم فیلم های تصویری و هنرهای تصویری ژاپنی تقلید کرده ایمو خودشون رو گات کردن یکی از همین گروه ها همین بود و یکی از همین گروه های دیگر هم نامش به ژاپنی فراموش شد گروهی بودن که خودشون از جامعه دور کرده در خانه نشسته فقط از طریق مثلا بگیم که تلفن پیشتری و بعدن وقتی پیدا شد اینترنت از طریق همون کار میکردن ولی اون رمانی که سویتلانا الکسیویچ میگه همین کلمه اولش فراموش شد کیم какие-то там мальчики بود و اون قهرمانای او البته در همین شوروی سابق تولد شدن در همین در اتحاد شوروی که از بلاروس باشد شاید در کدام از همین شهرهای بلاروس تولد شده است همین کدام شهر؟ خب و بلاروس که باشد شاید مینسک باشد یا مینسک. بله خوب. محترم راوی یک چیز رو باید انیق کنیم که در سوالی که اول داده در کجا به دنیا آمده است یعنی دولت رو در نظر داشتید بعداً شهر رو در نظر داشتم شهر رو شما توضیح دیم اگر نه برای چی برای خاطری که اون رمانی که الکسیویچ هست من پورا نخوندم ولی اون اینجا گپ درباره یک رمان حجتی میرود دکومنتال رمانی که درباره اصلا سالداتایی که سربازانی که در جنگ افغانستان یا چیز اشتراک میکردن درباره همین است خب همون رمان و شهری که قهرمان این رمان تولد شده است نام دارد با فکر بلاروسی که باشد مینسک باید باشد یا یگان شهرهای دیگری بلاروس که شاید باشد خوب جواب رو ما قبول کردیم باید گفت که این جوابی درست نیست به خاطر چی آن رمان نام داشت чернобыльская молитва хроника будущего اینجا شهر چرنوبل است و این گروهی مردمی که گفتیم گروه اجتماعی متحد شدن در ژاپن اما مردمی بودن که از حادثه‌های آسیب دیده بودن و آنها بسیار دشوار بود اولیدار شدنشون با نفران دیگر مردم میترسیدن میگفتن این در همان نقطه مثلا حادثه‌های اتمی بود و میتواند فرزنددار نشود خب خلاصه گپ‌های دیگر بودن که از آن این گروه بعد همین گونه از میان همدیگری اولیدار میشدن و زندگی خوبم داشتن ولی به هر صورت اینجا گپ درباره چرنوبل میرفت саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол баъди таъмири тайёраҳо аз рӯи ҳуҷҷатҳо
борбардории онҳо ҳудуди 500-600 килограмм кам мешуд ва бе ин кор низ он таъмир яъне ки таъмири пурра ҳисоб намешуд ва шояд атрофиён натиҷаи он таъмирро эҳсос намекарданд. чиро ба назар гирифта ҳамин гуна борбардории тайёраҳоро камтар мекарданд баъди таъмир? савол фаҳмост? ҳудуди 500-600 килограмм баъди таъмири тайёраҳо тибқи ҳуҷҷатҳо борбардории он тайёраҳо 500-600 килограмм камтар мешуд. яъне аз пеш аз таъмир фарқ мекард як 500-600 килограмм. хуб бе он ҳам таъмир комил ҳисоб намешуд. боз агар яъне ки он корро намекарданд дар таъмир комил ҳисоб намешуд. ва аз ин рӯ он корро анҷом медоданд ва тайёра аз таъмир мебаромад, вале борбардориаш 500-600 килограмм камтар буд, яъне аз замони пеш аз таъмир. хуб бо назардошти чӣ яъне ин гуна 500-600 килограмм камтар бояд бор мебардошт? умедворам саволфаҳмо аст ва маромад фикр кунед. 100 килограмм бори зиёдатӣ медарояд ҳангоми таъмир. اینجا می شود مسلش دبایت کردن، می شود رنگ کردن. اینجا دو چیز هست. دو چیز بشوانکو دو چیز هست. بیان منطقاً در دو سمت میتونیم. یکمش این که خودی هم ماتریال و موادی چی ازناش شده، ازناش ماتریال و سپرامات خیلی شما فیزیک باز ما تر میدونیم. نه بعدی تعمیر چی به تو تعمیر سمالوت هم یه شوان پیش پرواز کردن. نه تعمیر نه با فکرم نه یک چیز دیگر است. از سببی که از سببی که همین چیزی اسنوس میشود فرسوده میشود ایواز میکنن. نه چیزای زیادی علاوه میکنه برای سخت‌تر شدن. با فکرم مواد زیادی مثلا برای سخت‌تر شدن بعضی دیتال ها ممکن مثلا برای خلوت یابان استوی لوگی و چی آدمی که وزن‌تر میشن این یک وریانت نه یا اینکه خودی همون فرسوده میشه با اقتدار باردارش میشه. دو وریانت هست. یا فرسوده میشه. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سردار دسته کی جواب میدید؟ سوال کمتر دشوار است ولی کوشش میکنیم که فکرمان را بیان کنیم. از روی سوال شما معلوم میشود که 500-600 کیلوگرم همون اقتدار باربرداری هواپیما کم میشود. این به آن معنی است که به هواپیما همین مقدار بار علاوه کرده میشود. چیز علاوه میشود. بله آفرین شما درست فهمیدین. چیز علاوه میشود. بله. این چیز یک چند چیز بوده میتواند. یکی از آنها رنگ. رنگ وقتی که این 500-600 کیلوگرم زیاد نیست؟ این یکی از آنها میتواند رنگ باشد. میتواند یگان روغن های مالیدنی باشد که به همون محرک ها همراه میکنند. یعنی پیش از تعمیر روغن مالیدنی نداشت؟ نه و خورده میشود کم میشود مثلا همون روغن خاصیت های خودش را گم میکند. این چیزایی هست که شما این چیزایی هست که در طیاره ها هر روز اون رو میسنجند. پیش از هر پرواز اینا رو میسنجند و جوابی که شما پیشنهاد میکنید چی است ریزو؟ بعد مثلا بعضی قسمت ها پلاستماس همراه میکنند یا اینکه یگان آهن همراه میکنند. خوله ها همراه میکنند و همچنین همون بالون چرخهای هواپیما رو باز دمش رو زیادتر میکنند. این هم یک مقدار معینی وزن میشود. در مجموع فکر میکنم که 500-600 کیلوگرم وزن میشود. خب لیکن اینجا یک چی رو باید پیشنهاد کنید. یک جواب شما دو سه جواب داشتین. خب یک جوابی اون رو ما انتظاریم. چی است اون که 500-600 کیلوگرم؟ بعد بین همون چرخ اینجا پیشنهاد شد که پلاستماس میگذارند یا خوله های مخصوص. همین چیز هم وزن همون هواپیما رو زیاد میکنه. نه ببینید اون چی که مثلا ناگزیر است اینا هر روز انجام میدهند. یعنی اون روغن هر روز میبینند. اون هوای چرخهای طیاره را هر روز میبینند. یعنی به طور اتوماتیک این چیز ولی اینجا گپ درباره ما تعمیر میرود. تعمیر و گفتیم که به اون چیز هم دیگه تعمیر کامل نیست و بعد اون البته توصیه میدن که یک 500-600 کیلوگرم کمتر بار بردارند.
гап дар бораи чӣ меравад? Маромад. иваз карда мешавад. ба ин савол акои Шералӣ ҷавоб медиҳад. Маромад Шералӣ. ба эҳтимоли зиёд пластмассҳое ки байни ҳамон деталҳои тайёра бояд бошад, он хӯрда мешавад ва байни ҳар як қисме ки ба ҳамдигар бояд пайваст шавад, пластмассҳои махсус мегузоранд. ин албатта вазни умумии ҳавопайморо зиёд мекунад ва ҳамчунин табиист ки вақте ки аз як таъмир гузашт бояд хӯрдашавии худи ҳавопаймо ба назар мерасад ки вазнаш кам шавад. хуб, чӣ ҷавоба қабул кунем? ман ҳайрон, бинандаҳо ҳайрон, нозирин ҳайрон. агар имкон бошад ҷавоби дуруста қабул кунед ва ҷавоби дуруст кӯмак албатта дар кунед. мубоҳисаҳои шумо буд, дар ҳамон баҳсҳои шумо ҷавоби дуруст буд. вале муҳим ин аст ки шумо чиро пешниҳод мекунед. бисёр ҳолатҳое мешавад ки дар баҳсҳо ҷавоби дуруст ҳаст, вале пешниҳод мекунанд ҷавоби нодуруста. рангҳои махсус. ранг аст. бале яъне шумо фикратон иваз кардед. бале саломат бошед ризо. маромад Нозир, шумо чӣ назар доред? Тағаев Дурахшон ҳастам, хатмкунандаи синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ноҳияи Ховалинг ҳастам. ба гуфти бинандагон дар инҷо ба хулосае омадем ки ин мумкин ки вақте ки ҳамун ҳавопаймо вақте ки таъмир мекунанд, он мақсад ки ба боварӣ нест, ба боварӣ комил нестанд, ба онҳо дар даруни он қисмҳои эҳтиётӣ мемонанд ки он вақте ки дар ягон ҷои дигар ҳам мумкин ки вайрон шуданаш мумкин ҳаст, барои ҳамин вай ҷогир мешавад, мумкин ки борро кам барад. фаҳмо, яъне ки вақте таъмир мекунанд баъзе қисмҳои эҳтиётиро дар ҳамон ҷо мегузоранд, ягон ҷо бале албатта барои эҳтиёт меистанд. барои эҳтиёт. мисли он ки дар мошинаи мо чархи эҳтиётӣ аст, не? офарин, чӣ хеле фикр кардед шумо? ин ҳоли бачаҳо ба фикрам аз тиби минул ҷавобро иваз мекунанд ба фикрам, не? Ризо? не ҷаноби ровӣ. шумо иваз намекунед, а? ранг Чунки аст ҷавоби шумо. агар таҷҳизоти ҳамон кӯҳнаро дар тайёра боз бор кунанд, ин чӣ маъни дорад вақте ки вай корношаям асту онро шояд таҷҳизоти нав бор мекунад. мантиқ ҳамин аст ки ҷаноби ровӣ, агар ягон масалан бигӯем ки муҳаррики эҳтиётӣ бошад ки мувофиқи қоидаҳо бояд ӯ аз аввал бошад, мисле ки масалан чархи эҳтиётӣ ҳамавақт ҳаст, ҳатто баъд аз таъмирам ҳамун муҳаррики эҳтиётӣ мешавад дохил. ин вобастагӣ надорад ба он ки таъмир шуд ё таъмир нашуд, мувофиқи чизҳои техникӣ бояд ҳамун чизи эҳтиётӣ ҳамавақт бошад. ва барои ҳамин шумо интихоб мекунед варианти рангро интихоб мекунед. бале ва ана нав кори дуруст кардед, ҷавоб дуруст аст. ранг аст. вокарам барои таъмир ҳудуди ним тон ва зиёдтар аз ин ранг меравад. ва агар бо ҳамун ранг назананам, мисли он ки гӯё ки ҳеҷ таъмир накарданд, ба қавле дигар намуди зоҳирии онро ранг мезаданд ва ҳамчунин логотип ва ишораҳо, навиштаҳои зиёд аст ки он ҷо ҳам ранг сарф мешавад ва ҳама ин ба назар наметобад, вале дар маҷмӯъ то 500-600 килограмм яъне вазни дигар ба тайёра илова мешавад. саволи рақами 5, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо дар бораи Лучано Паваротти медонед ва вақте ки ба кор мерафтааст ва ҳамроҳаш ҳамин гуна баъзе ришу мӯйлаби сунъиву хуб якчанд шиму костюму либоса мегирифтааст ва духтарчаш чиро медидааст ва духтараш ҳамеша фикр мекардааст ки падараш ҳамонкора аст. чӣ фикр мекардааст духтараш? фикр мекардааст ки падараш чӣ кора аст? вақте ки ӯ баъзе масалан ришу мӯйлабу намедонам либосҳои гуногуну зиёда мегирифта ҳамроҳаш ва мерафтааст ба кор, духтараш ҳамеша фикр мекардааст ки падараш ҳамон кора аст, чӣ кора аст.
маромад фикр кунед. одамое ки либос иваз мекунад доима биёд фикр кунед мантиқан ки метавонад бошад яке ҳамин дизду қаллоб метавонад бошад яке актёр яке ҳамун масхарабози чӣ бошад санъаткор дар бораи дучано павароти операхон итолиёвӣ фарбеи чи ҳаст мадаке аст ки чор баробари мумкин гап дар сари санъаткор аст чунки аз санъаткор масхарабоз бо баҳои рангиам дорад ки бинидор шояд барои ҳамин чиз кунад ки вай дар кӯча нашиносану ғамшунад ин мақсади павароти масалан вай равад ана минҷа метавонад ду хулоса бошад ё кӯдак ду чиз метавон фикр кунад вақте дид ки либосҳои зиёд ваз мекард метавон фикр кунад ки ӯ масхарао як куловон аст ё ягон ҳамон ягон намуди ҳунарпеш аст ё фурӯшанда чи ё не фурӯшанда либосҳои театр ё вай не охиш кунед аз сабабе ки ришҳои сунъиву чизу либосҳои зиёд чӣ мекунад клон риш намемонад куҷо як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол шерали ризоён ҷавоб медиҳад. маромад саволи ки шумо мегӯед саволи бисёр аҷиб аст ва шояд ба эҳтимоли зиёд азбаски вай либосҳои зиёдем ба худ мебурд духтарчааш хаёл мекард ки ӯ чи аст масхарабоз аст ҳамоне ки тасаввур кунед ки либосу шиму костюм мебурд, масалан куртаҳои хуб мебурд, шиму костюми қимат мебурд амрош, яъне либосҳои ба ҳар сурат либосҳои масхарабозӣ не инҷо фақат либосҳои расмиро дар назар дорем. ба ин савол рустам ҷавоб мекард. маромад охир ҷаноби рови мо барои ду вариант аз аввал доштем барои ман маъқул аст ки вақте ки дар ҳамин клуб ҳамин гуна баҳсҳо шурӯъ мешаванд ва ҳар кадоми шумо албатта фикрҳои шахсии худа доред. барои мин фикри ман ишар аст ҷаноби рови мо аз аввал бар ҳамин ду самт рафтем ки мантиқан ду чизе ки бисёр либос иваз мекунад яке аз ҳамино масалан ҳамин ҳунарпешҳои гуногуни мисли масхарабозӣ ва яке аз ин бо дар назор шавем ки лӯшан пароти дар италия ҳасту масалан боз бо он ҷуссаву бо он либосҳои ришҳои сунъӣ ин гангстерҳову дуздҳову масалан гӯем ки мафиозиҳои италиявӣ метавонад фикр кунад ки шояд падари ман мафиоз буд ё ҳамин чизи барои ҳамин либосҳои зиёд мебарад ва дар амалиёти дуздиш риш мегузорад, либосҳоро иваз мекунад. шояд ҳамин фикр кард ки ягон ҷинояткори гангстер ин фикри шумо буд. ин фикри мо ҳаст ва шояд духтарчаи рӯпшани фавороте ки бо дар назор ки дар италия зиндагӣ мекунад ки дар унҷо ҳам мафиозия бисёр маълум аст ва дигар ин аст ки либосҳое ки албатта гуногуну бо ришу чиз гумон кард ки падари ӯ аз ҳамин мафиозиҳо ё гангстерҳо бошад. ин фикри ман аст. ва агар ҳамин ҷавоб нодуруст бошад шумоам акнун гӯед ки ба ин савол кӣ ҷавоб медиҳад? барои ки аллакай ин анъана шуд дигар дар ба ҳар ҳол ин чиз ҳаст ки ман масъулиятам мегирам агар ҳамин нодурустам ки бошад ман дар назди ҳамин даставу дар назди чиз тамошобино масъулият тамом ба гардан мегирам. ба назари ман ӯ гумон мекард ки падари ӯ ё ягон мафиоз аст ё ягон ҳамин масалан ҳамин чизҳои ҷинояткор аст ки ва бояд шахсияти худро пинҳон кунад. дузду ягон розану ягон ҳамин чиз аст. хуб агар ҳамаро даста розӣ бошад ҳамин аст. тамом. дигар ман намедонам акнун аъзоини гурӯҳ бо Рустам Азизӣ шумо чӣ кор мекунед баъди ин барнома, ӯро чӣ гуна ҷазо медиҳед намедонам, лекин баъди ин барнома шумо ӯро ҷазо дода наметавонед, барое ки ҷавоб комилан дуруст аст. духтарчааш ҳамеша фикр мекардааст ки падараш дузд аст, мегуфтааст риши сунъиву ин либосҳои зиёда мебарад. акнун ҷуръат шояд намекарда ки пурсад аз ин савол аз падараш, вале ҳамеша фикр мекардааст ки шояд падараш дузд аст ва барои чӣ бегоҳ меравад, барои чӣ либоси зиёд мебарад, риши сунъӣ мебарад. аммо дар ҳоле ки ӯ ҳунарманд буд ва метавонист ки дар образҳои гуногун бо либосҳои гуногун ва бо мӯйлабу бо риши гуногун бошад. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. онҳо дар дилхо шаҳрҳо ҳастанд
ва хеле аҷиб аст ки дар барселона барои мисол баъзеи онҳо баъди кор мераванд хонаашон. шумо гӯед ки ин ҷо гап дар бораи чӣ меравад? масалан онҳо дар ҳама шаҳрҳо ҳастанд, дар шаҳри мо ҳам ҳастанд ва дар дигар шаҳрҳо ҳам шояд ҳамин намунааш бошад, аммо дар барселона воқеан ҳам баъзеи онҳо бегоҳӣ мераванд хонаашон. яъне маълум мешавад ки дар ҳама шаҳрҳо ҳастанд, ҳамаи онҳо хонаашон намераванд бегоҳӣ, вале дар барселона як гурӯҳи онҳо метавонанд хонаашон бираванд. гап дар бораи киҳо ё чиҳо меравад. марҳамат фикр кунед. одамое ки наметавонанд бехонаҳо ҳастанд, бомҷо ҳастанд ё талбандаҳо ҳастанд. талбандаҳо хона дорад вай Не баъдаш круглосутиш гадогӣ намекунад. бехона чӣ хел хона бояд дошта бошад? танҳо дар барселона хона мераванд. дигар ҷоҳо образ жизни вай мебараду бомж, лекин бо шаба хона меравад. рӯз ба бомж хона дорад охир. не бомж хона надорад. ё барселона махсус ҳамин хел хона Ё ки- барои мо дар онҷо ҳаста хонаҳои ё ки просто бомж набошад, дигар касбиятам шуда метавонад. гардӣ кунад чӣ кунад аксия мегирад. Метавонад дигар касбиятам шуда метавонад ки мисол дигар мақсадаш ин ки значит дигарон намераванд, барселонаиё мераванд. Яъне киё намеранд бега хонашон? ваҳо намеравад. посбонҳо ҷои коза посбонӣ мекунад. Не футболиста. не футболист Посбонҳо мегӯянд. не як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, як чизе аниқ кунем, намояндаҳои ҳамин инсонҳо дар дигар шаҳрҳо хона доранд ки раванд ё масалан дар шаҳри мо онҳо хонаашон намераванд. дар шаҳри мо онҳо хонаашон намераванд. ҳастанд, хонаашон намераванд. хуб, аммо дар барселона як гурӯҳи онҳо улица красных бегоҳӣ мераванд хонаашон. ин савол бисёр ҷолиб аст ва фикр мекунам ки боли ҷавоби дурусташ шумо пайдо мекунем. нозирин, шумо чӣ назар доред? марҳамат, шодӣ, карин шуморо бишнавем. шодӣ муродов ҳастам, аъзои тими онлайн. ба андешаи ман ин ҳамон муҷассамаҳое ҳастанд ки одамҳои зинда ҳастанд дар шакли муҷассама, яъне рангу бор карда шуданд ва як шаклро гирифта ҳамон хел то бегоҳ меистанд. бегоҳ мераванд хонаашон? бале, ба хотири фароғати сайёҳон ва бошандагони шаҳр. мешавад ин тавр, не? бале, бегонӣ вақте ки коре ки хатм шуд ба хона мераванд. хуб, бар сурат фикр мекунам ҷолиб буд ва аммо ҷавоби бачаҳо чӣ гуна аст? ба фикри дастаи мо ин намуди шахсон ин он касоне ки ҷазои маъмурӣ гирифтанд, яъне зиндониҳо. зиндониён буд. бале, ба хонашон иҷтимоӣ мекунанд. яъне онҳо метавонанд ки баъд то бегоҳ он ҷо бошанд ва баъди кор бегоҳӣ хона биёнд. бале, ин зиндониҳои махсус ҳастанд ки чиз албатта зиндониҳое ки чизи сахт нагирифтанд, ҷазоҳои масалан сабук доранд, маъмурӣ ё ки кунишман, онҳо метавонанд рӯз дар чӣ бошанду дар маҳбасу шаб раванд хона дар барселона. Ман ҳатто дар куҷое шунда будам. саломат бошед. ташаккур мегӯям, ин ҷавоб қабул аст. ман мехоҳам ки шумо як бор кафкубӣ кунед. шодӣ, ин кафкубӣ барои шумо буд, барое ки агар ҷавоби шуморо бачаҳо пешниҳод мекарданд комилан дуруст буд. муҷассамаҳои зинда. саволи рақами 11.
таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Як журналисти амрикоӣ як вақт аз вазири нақлиёти русӣ даъватнома мегирад, мактуб мегирад барои пӯшиш додани як кушодашави як шоҳроҳ. меояд ба Москав ва дар доираи сафар ба ӯ имкони яъне ҳаракати ё рафтуҳои бепулро медиҳанд. хуб ӯ яъне ки ҳар бегоҳ ба Нижний Новгород мерафт. шумо баъди як дақиқа бигӯед ки ӯ дар он ҷо чӣ кор мекард, дар ҳоле ки бояд дар бораи як шоҳроҳи дигар менавишт. чаро ӯ ҳар бегоҳ мерафт ба Нижний Новгород, дар ҳоле ки ӯ бояд дар бораи дигар шоҳроҳ менавишт. марамад як дақиқа вақт фикр кунед. меҳмонхонааш дар Нижний Новгород бошад, ҳар бегаҳ ҳамон ҷо рафти хоб меравад. не охир даруст аст. гӯш кунед, вай бояд дар бораи шоҳроҳи дига менавишт. шояд шоҳроҳи вай Москва Новгороди он буд, ҳамин Новгороди оди, а ин мерафт ба Нижний Новгород. барои хотире ки Новгороду Нижний Новгороду ба ҳамдигар чӣ кард? пайваст мекард. перепутат. бара вай бояд ки дар бораи роҳи ҳамин Москва Новгород менавишт. шоҳроҳи Москва Новгород. ягон Нижний ба монанд ягон шаҳри дигар ҳаст? Новгород, ин Нижний Новгород вай ҳамин чиза чӣ кард? Москва ба Нижний Новгород меҳмонхона ҳаст. ё буденаш вай дар Москва буд. ва ҳар бегоҳ ба Нижний Новгород мерафт. мумкин меҳмонхона бошад. меҳмонхона бояд. не охир гӯш кунед, меҳмонхона сари бибаред, савола гӯш кунед ки вай бояд дар бораи шоҳроҳи дига менавишт. ман фаҳмидам. шоҳроҳи дигар ки бошад, кадом шоҳроҳ шудаш мумкин аст? агар ки бояд инҷо шоҳроҳ зиёд аст. муҳим барои чӣ Нижний Новгород мерафт? як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста кӣ ҷавоб медиҳад? муҳтарам рови, як саволи аниқкунанда додани ҳастем. ин ба шаҳри Нижний Новгород мерафт? бале бале ба шаҳри Нижний Новгород мерафт ва аз Москав қариб медонед қариб 450 километр. агар масофаам барои шумо ҷолиб бошад, аз Москав то Нижний Новгород қариб 450 километр. чаро ӯ ҳар шом ба Нижний Новгород мерафт? ёдрас мешавам ки ин журналисти амрикоиро худи вазири нақлиёт даъват карда буд ва албатта барояш имкони гаштугузор ё сафари ройгон фароҳам оварда буданд. хуб яъне бепул метавонист ҳаракат кунад. хуб дар бораи яке аз магистралҳо дар бораи бояд мавод нашр мекард. вале аҷиб буд ки чаро ӯ шом мерафт Нижний Новгород ва субҳ меомад ҷои кораш Москав. чаро? вақте ки вай дар бораи шоҳроҳ навиштанӣ мешуд, шоҳроҳ ба имтиёзи бепул додан бисёр душвор аст. фикр мекунам ки ин чизи бепул ба роҳи оҳан дахл дошт ва ӯ ба Нижний Новгород тавассути ҳамин роҳи оҳан мерафт ва меҳмонхонааш ҷое ки зистгӣ мекард ё ин ки хонае ки ё ин ки хонае ки масалан ҳамон вазири нақлиёт барои зиндагӣ пешниҳод кардагӣ буд, маконе ки дар Нижний Новгород қарор дошт. ба ҳамин хотир ба Нижний Новгород мерафт. ризо биё ман агами сабуктар кунам. ман барои ҳамин мерафт ки яъне ки ҷавобро шумо пешниҳод мекунед Рустам? не ман фақат мехоҳам шумо пурра мекунед. пурра мекунам. марамад ин рӯзноманигор барои ҳамин барои хотире ки дар меҳмонхона наистоду пули масалан чизи ҳамин меҳмонхона надиҳад, аз ҳамин чизи вай истифода мебурд. мерафт дар ҳамон ҷо хоб мерафт, шаба рӯз мекард, субҳ бармегашт, боз гашта корашон чӣ хоб мерафт? масалан 450 километр аз ин тараф мерафт, дига субҳ мешуд. не охир як шаб ки чӣ мешуд? яъне ки ду ҷавоби шумо фарқкунанда аст. шумо ҷавоба пурра накардед, шумо ҷавоби нав пешниҳод кардед. Рустам, не дуруст аст, вале не метавонед пешниҳод кунед. албатта фақат гӯед ки ҷавоби шуморо қабул кунем ё аз ризоро. не инҷо як чиз ҳаст, барои нагирифтани меҳмонхона вай ҳамин корро кард. яъне мерафт шабона Нижний Новгород, шумо гӯш кунед, гашта меомад ки саҳар мешуд. агар поезди ду тарафа бошад, билети рафту баргашт мегирифт, шаб рӯз мекард. ман шуморо дуруст фаҳмидам Рустам? кадом ҷавоба қабул мекунем? ҷавоби капитани командаро, ҷавоби шуморо? ҳамин ҷавоби акои Рустамро қабул кунед ва иловаи ман ҳамин ки вай дар ҳамон купеи поезд хоб рафта меомад. хоб мерафту истироҳат мекарду меомад.
و کار میکرد. مثلا اگر کوپه گوش کنید، اگر که امتیاز داشته باشد یگان کوپه لوکس بگرفت، شرایط کوپه لوکس مثلا از خیلی مهمانخانه خوبتر است، استراحت میکرد، می اومد، مثلا نیازی برای در مهمانخانه ایستادن هم نبود. یعنی که فقط این میخواست که پول رو صرفه کند. چرا نه مثلا این صرفه‌کاری یگان نه جنایت است نه گناه است. خدمت رسانی. نه واقعا ایده عجیب. اگر مثلا من با جای همون ژورنالیست میشدم و میشه امتیاز می‌داشتم، چون مهمانخانه‌های مسکو هم یک نرخ‌هایی دارند که حتما این کارو شما میکردید. من میکردم. من کاری با اون دزمنیگار ندارم، من همین کارو میکردم. خب یا یک وریانت دیگر بود ما در ابتدا که مثلا شاید اون نیژنی نوگراد رو با نوگراد عادی هم اشتباه کرده باشد. این خیلی وریانت هم بود. شاید همین وریانت اشتباه کردنش رو پیشنهاد کنیم رستم، یا که وریانت پیشتره؟ نه اکنون گوش کنید، اگر شما هر دو وریانت رو قبول کنید، همین یکی از وریانتاش همین است. اگر قبول هم نکنید بهتر است همون وریانت صرفه کردن پول. خب همین وریانت صرفه کردن قبول میکنیم و این دفعه برای خودتون کافکوبی کنید. جواب درست است. واقعا همون فقط امتیاز که داشت برای راهگیری به پول، او میتونست که رود نیژنی نوگراد 440 کیلومتر و از اون طرف گشته بیاد. برای مثال اگر در خطاره هم که میرفت بسیار راحت میتونست که خواب رود، میتونست که وقت رو خوب گذراند هم و هم پولی مهمانخانه ندهد. سوالی رقم 3 توجه کنید به سوال. یک وقت در پتربورگ یک اتلیه کشوده می شود. خب تصور کنید کشوده شوی، در پشتوخ آن کلان نامی آن نوشته شده است، یعنی جمعیتی مسئولیتش محدودی یا ООО به اصطلاح روسی و نامی همان اتلیه. خب وقتی کشوده می شود و میزاجانی آن اتلیه میدیدن همون نوشته را و با آنجا وارد نمیشدند. یعنی که مدتی اول نتوانست این اتلیه میزاجانی زیاد جمع کند و سببش همون نوشته بود، همون نوشته ای که در پشتاق آن اتلیه بود. شما گوید که این جمعیت یا این ООО با اصطلاح روسی چی نام داشت؟ چی نوشته شده بود در پشتاق آن که به قول بسیاری ها به آنجا نمی در آمدن، هرچند کار افتاده بودن ولی نمی در آمدن. مرامت فکر کنید. پتربورگ باشد پس عصر گذشته. حاضرم عصر گذشته. یک بار در اتلیه شده. او نه او تیم چی باید باشد که همون باید کردن نمیدونم. نه. یگان کلمه به نزدیک بردل یگان کلمه نیست. یکم تو بردل باشد همون میدونن. نه. یگان کلمه کی زکریت. من خودم میدونم مگر بردل باشد. Акционерное. Close. محکم میشد. Закрытое акционерное общество. کلوز. بعد دیگه خیلی نیسته میشه ده؟ نه بعد دیگه نمیشه. کلوزت میدونست محکم شد. نه درست لباس اتلیه. او. نه. Ножницы. خیلی. یک دقیقه وقت شما سپری شد، کی جواب رو پیشنهاد میکنند؟ شما به این سوال شیرلی رضاییان جواب میدن. مرامت شیرلی. ما با این محترم روی ما با این سوال شما تنها پاسخی داریم که کم شوخ هستم. خب وریانت اول این موزلی. وریانت دوم این میتونه گروب باشد یا یگان گروب و گرابونکوف یگان چیزی که به وای داخلش داشته باشد. MMM شاید باشد جایی که
خب یادتون باشه دوری همین نورسی ما در روسیه همین ام بسیار مشهور بود پیرامید مالیوی بله این میتوند باشد پیرامید میتوند باشد وقتی که همین خب با چی میتواند باشد یعنی هر چیزی که فقط نامش مردم میگریزونند بله بله مردم هم میگریزوندن گفتن شاید نادرست‌تر باشد یعنی مردم میدیدن میگفتن که نه نمیترسیدن میگفتن یعنی وارد نمیشدن میگشتن میرفتن خیلی باشد یا پیرامید است یا یکون چیزی وابسته به قبرستان است یا به همین ام است این جوابای شماست اکوی جوابای ما است وای کدامش درست است راستی گپ نمیدونیم خیلی یک جواب دیگه توکل کنید دیگه کدام جواب پیشنهاد میکنید تصور کنید که شما یک همینگونه اتلیه خدمت رسانی دارین و یکی میبینید که عیب در همون نوشته است میدیدند و وارد نمیشدن اکثریت میگفتن این خیلی ذکریت شاید باشد یعنی محکم او ذکریتا همینطور یا مثلا یگان این ایکون نامش باشد اگر ما فکر کنیم ما بسیار وارنت رو پیشنهاد میکنیم اگر ما فکر کنیم که حتی جواب درست هم میابیم لیکن چون وقت کمتر است مرامت پیشنهاد کنیم خیلی نام تشکرتون این کاپیتان دیزو ما جواب انیق پیشنهاد نمیکنیم جواب نیست بهتر است که جواب خب یه جواب نداریم بله جوابای جواب گفتیم وریانت درست است نه با صورت از میری جوابای زیادی گفتین اکنون یکیش شما پیشنهاد کنین زیرا که جواب باید یک تا باشد ذکریت او ذکریتا یا که ذکرای کم میتونه باشد اگر به دختن چی باشه اومد اونجا یک چند نمودی خدمت رسانی همین وریانتی ام یا پیرامیده ام یا پیرامیده ام پیرامیده این نمیده که پیرامید رو مردم میترسیدن نمیدونم خب پیرامید یا پیرامیده میدونیم این جواب قبول میکنیم باید بگم که جواب از این هم آسان‌تر بود این جمعیت مسئولیت محدود یا او نام داشت ریمونت تمام و وقتی که مردم همون نوشته ریمونت هم دیدن فکر میکردن که اینجا تعمیر رفته ایستاده است در حالی که جمعیت هم خیلی نام داشت اتلیه خدمت رسانی بود و تعمیر میکرد و نمیدونم باز از نو میساخت نمیدونم یا چیزی رو از نو میدوخت و شاید چیکار میکرد خلاص همینگونه نامش ریمونت بود سوالی رقم 10 توجه کنید با سوال یک وقت شرکتی شیلز ویلز یک مال رو یک چیز رو برای زنهای راننده استحصال کرده بود و این کارکرد نوی آنها این اختراع آنها یک قسم قطع شونده داشت یک قسمی داشت که قطع میشد شما گویید که چی استحصال میکرد این شرکت چی بود که اون برای زنای راننده بود و یک قسمی هم قطع میشد مرحمت بچون به این سوال پیش از مهلت جواب میدهیم مرحمت و رستم عزیزی جواب میدهم مرحمت رستم جناب بروی یک بار دیگه سوال تکرار کنید من جواب میدم این شرکتی گفتم نام داشت شیلز ویلز و یک وقت یک چیز رو برای زنهای راننده استحصال میکرد و یک قسمتی همان چیزی که استحصال میکرد قطع شونده بود چی بود اون؟ جناب روی این چیزی که استحصال میکرد اون شرکت این پایافزار زنانه بود که قسمت شپیلکه یا کابلوک آن برای که مثلا در هنگام رانندگی داشتن قطع میشد و بعدا باز زنو راست میکردن و راه میرفت یعنی کاملا درست است
саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар қазон онҳо солҳои 1826 829 пайдо шуданд ва дар охири соли 1871 шумораи онҳо 1,5 буд ва кори онҳо бо назардошти тақвим, фасли сол ва ҳатто моҳтоб, яъне бо ҳамин назардошт яъне танзим мешуд. охири солҳои 80 малакаи шумораи онҳо дар ин шаҳр беш аз 30,000 буд. гап дар бораи чӣ меравад? савол фаҳм аст? онҳо дар қазон солҳои 1826 829 пайдо шуданд ва то охири солҳои 1871 шумораи онҳо 1,5 буд ва дар кори онҳо ҳатман ба назар гирифта мешуд тақвим, фаслҳои сол ва ҳамон фазаи маҳтоб, яъне ин чизо ба назар гирифта мешуданд барои кори дурусти ҳамон чизҳо. масалан охири солҳои 80 шумораи онҳо беш аз 30,000 будааст дар қазон. гап дар бораи чиҳо меравад? марамат фикр кунед. اینها فانوس های کوچه روشن کننده هستند. شب چون وابسته شبی محتابی که باشد کمتر چیز میکنید، گریانش میکنید. اصلی سال 80 30,000 این خشار کلان شد زیادتر شد. چراغ برقی شد. این میتونند باشد اون چیزی که با فصل سال و چی وابسته باشه میتونند همین فانوس ها باشند. مثلا وقتی که روشنتر است چی هست وابسته به ساعت های چیز فعالیت آنها چی است که مثلا شب درازتر شود زیادتر کار میکند. فاز محتاب هم بسیار مهم است. شب که روشن باشه روشنی کم باشد این همه فانوس هایی که کوچه را روشن میکردن برای خاطری که پیشتر باز در اون وقت با اتستان و گاز و گریل کار بودن که بعدا با روغن بعدش دیگه چیز همین فانوس میتونن باشد. فانوس هایی که کوچه را روشن میکرد یا که فهمی فنرها خیلی شهر که کلان شد باز این یک بیان است. همین زوپارکا با خاطری که همون خزوات 30,000 نمیشه. و چیز نیست که 1000 پر سال 1871 1500 як даха вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? سوال رستم عزیزی جواب میده. марамат рустам. از روی اون چیزهایی که شما گفتید فصل سال و فازهای محتاب و چیزها این یعنی درازی شب و روز و فصل سال این میتواند همین فانوس های باشد یا همین چراغ های باشد که کوچه را روشن میکنند. خیابان وابسته به همین فصل سال یعنی درازی شب و روز وابسته به فاز محتاب که آیا محتاب شب است یا اینکه برعکس شب تاریک همین فعالیت این چیزها لازم هستند و البته که شهر کلان شد و چی شد مقدار همین چراغ های و فانوس هایی که کوچه را روشن میکنند زیاد میشود. به نظر ما همین است. хуб ман аз шумо боварӣ доштам. ҷавоб дуруст аст. ҳаминҷо гап дар бораи ҳамон фонусҳои кӯчагӣ мерафт ва бо назардошти тақвиму фасли солу фазаи маҳтоб ва шумо бисёр дуруст қайд кардем ки масалан баъзан вақт рӯшану хуб дар маскан вақте ки пайдо шудан ва ин савол як вақтам буд ки ҳамон равғане ки дар он истифода мешуду равғанро медуздиданд баъзан гуна ҳолату ҳам будааст бо истифода аз равғану ва худи мавзӯи чароғҳо дар кӯчаҳо як мавзӯи бисёр ҷолибам аст. хуб бурди шумоаст 6-3. ташаккур мегӯям ба муаллифони саволҳо, ташаккур барои шумо барои як бозии бисёр ҷолиб. ташаккур мегӯям барои нозирин. умедворам шумо зиқ нашуден. ташаккур барои бинандаҳои бисёр азиз ки моро тамошо карданд ва тими мину буд дар меҳмонии мо. бинандаҳои азиз баъди якчанд бозии дигар ин мавсим анҷом меёбад ва мо мавсими нава шурӯъ мекунем. аллакай якчанд тим номнавис шуданд ва онҳо омода ҳастанд ки дар мавсими нав ширкат кунанд. мо даъват мекунем аз ҳамаи шумо кормандони вазоратҳо, идораҳо, корхонаҳо, донишҷӯён, намояндагони сину соли гуногун, нафақагирон, мактабхонҳо уман барои касе агар шавқовар аз бозиҳои зеҳнӣ марамат биёен ва сафи ин клубро пурратар кунед. то суҳбати дигар субҳон ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.